sam crvena. I gde ste bili ljudi? Evo nas ponovo Minecraft, danas ćemo da igramo jednu najbolju igru. Danas sam makao ficka. Ja nemam ništa. Ti si radi. Gledaj što ću, ja ću da izmajavam da me pucaju, ali pobegnem. Pucajte me, nema bol, vidite, nema bol. Nema bol. Ako nemaš bol, što si pucao? Ali nisam ni pucao ništa, nisam radio. Ja ga pogodi iz prve. Nema bol, ali ja zamajavam. Ali iz prve je i plus daleko, iz prve ga pogodi. Bau, nema bol, vidite, nema bol. Evo ti strele. Da mi dat batka. Nemam strele. Samo 3 strela, nisam mi bacio ni jednu. Sram da te bude. Ja sam sve, bre. Nemam ništa. Vidite, ja sam prava za dečko. Što me nervira, vi ljudi, ja pravim zid, me pizde ja. Pizdrave. Vidi ovo, 20 urna. Sad ću ja da napravim zid. Oh no. Dobro. Oh no. Ja gađi iz prve. Oh no. I ljudi moji, kako sam jak. Oh no. Ovaj najteži, mislim, ja ga jedva pogodim. Ja napravi zid. Ja gađam iz prve, a svi ja pogodim iz prve, evo ga. Evo ga, zaleteo se ko majm. Da. Vidi ovo. I ljudi, kao što vidite, moram malo da legnem u svoj krevetić. Sad si ušao u moj zid. A da ne vode! Pa te glupače, ne umeju da se boreš što me nerviraju. Ni strelicu nisu pogodili. Ja ću posle ovog videa da snimam preživljavanje. Ajde da izađemo. Jo, pogodi ga iz prve preko zida. I nisam ga video ništa, samo mu ime video. Pa ja sam tako uradio, devojčice. Pa ja dečaka. Još boga mi. Ja ni vode. Gdje je Skylos YouTube? Uvek me ubija. Gdje je taj dješ? Evo ga. Česima grčetina. Ovdje si gdje je Skylos YouTube, kako je. Majkinator YouTube, ovdje svi YouTube. Kao da su neki, YouTuberi. 10, 8, 64, kako su glupi ovi ljudi! Ajde, ja Ja poljet. ovog upiram, ne može da me pucaju. Amo! Gleda mene! Znaš kako? Skočio sam. Ovdje, znaš ono? Ovdje. Znaš ono? To istreba. Ali hub jedan turvar. Ne sad. Pa mi snimamo već. Sad ćemo. Ja sam ušao u turvar. Ušao sam u turvar. A da skajbam. Da pa mama ti Ahmede mi uvijek snimamo turvar. Ali ja sam rekao. Ali kad snimamo moramo turvar. Kad smo započeli se turvar, moramo i turvar. Pomenio sam da ćemo sve rede da igramo sve. Dobro, hajde 3 put turvar, 3 put Skywars, sve 3 put. Onda još jednom turvars i to je to. Beži, ja zabravi na zid. Evo ga. Imam 4 strele. Ja 3. Na oni vode. Pogodili jednog čovjeka. Ali vodiće kad ja zabijem u dupe. Što je dobar turvars, meni se sviđa. Tebi? Ada! Jonat, hisi!
King, kralj me uvijek ubije kad ja pravim zid. Ali to uvijek. A ja poslije kad ono ne pravi zid, polomio mi je ko na malu piticu. Pa spoj sa mnom zid, vidi kakav je moj lep. Gdje ti je? Evo ga. A da ja sad ne mogu, imam jedan blok. Gdje si Jona? Evo ga, Jona King. Za malo je pogodi. Ruši zid, debilčina! A sjeća se ono kad devojka ruši zid i kupi naše, a plus ruši i kupi naše. To naše mi stavili i ona nam ruši, a ti reče, da umre, ono reče. Da bit da umre. A Jovan King me uvijek ubije, Jovan King debeli. A ja zaboravio da imam bow, sad ću ja se ja da ubijem. Aj, majkica moja. Sad ćete da vidite kako sam ja jak. Niko neće da me tekne. Gledajte sad ovo. Ja pogodi, ne divam. Ovo je smotran Kad čovjek. ti počneš da gađaš, ja sve pogađam, tako mi Boga. Ja sve počnem. Brate, ovdje je seksi. A neće biti seksi sad. Seksi. Ja si... Šta? Seksi. Jedan seksi je to. Rade mene i podržavaju me. Ne znaš koliko sam ja jak u streljanje, u opadanje. Jaj, što su slabi ljudi, evo ga. Budale. Ova video moram da postavi, znaš koliko sam ljudi izgađao da ga pogledaš. Ne možeš da veruješ. Šta 15% nema veze. Jo, pogodi ovoga, daj gi. I ovoga pogodi, mislim. I ovoga pogodi ga. Jo, što sam troje ljudi odjednom pogodio iz prve. Budale, ne krivajte mi nos, što ima sline. Nedim Gaming 32. Vala si Nedim Pizda 32. Jest. Pogodi ovog što te pogodio. Aj, ta Nedim Gaming. Ja pogodio. Nedim Gaming sam pogodio i treba da se ga pogodio iz prve. Evo ga Nedim, ova će PvP King. 64/8. Nije moguće. Pić. Ulazi. Ja stavio pauzu, budale. Pa nema veze, Ja sam crvena, a ti? Ja ću da budem isto crvena. Ne, budalo, ja sam počeo. Ja nisam počeo. Zarečku, pa ajde. Požur dok nisi počeo. Bić. Eto. Ja izašao, ti? Ja. Požur, ajde, ja uđem. I ja. Eto te slajmo. Gdje je Nedim Gaming? Evo ga. Evo ga Nedim Gaming, meni je slime Nedim Gaming. Tebi je? Meni je niko. Meni su svi isti. Da vidim. Ja sam Star Muhammed, a Nedim Gaming. Evo ga. Tebi je takav, meni slime. Ajde, idi sa njegove strane. Na njega staj, požuri. Nedim Gaming. Evo ga. Nedim Gaming je. Gdje je? Evo mi ukroz kim, jel da? Vas slime. Samo druge boje dukserica. Pa nema veze. Ali gdje je Nedim Gaming? Sa mnom. Nije sa nama. Zašto nisi? On izađe. Gjave. Had dalja. Jesi ga pogodio? Jesam da. Bravo ja. Da spojimo sa njegovim zidom naš. Aha. Može. Beži budalo. Baš je bio glup. Evo ga, sad njihov je Nedim Gaming. Eto ga.
Samo ja da pravim, ti se bi. Ja pravim zid. Ako si već napravio zid. Jesam. Ubi Nedina Gaminga. Evo ga, aj, ja sam vidio Nedin Gaming me ubi. Ja njega i on mene. A, dođi. A ne, uzeli su nam zid. Ja ste uzeli nam zid zbog Nedin Gaminga. Njegovim prijateljima. Oni vode, Nedin Gaming vodi. Da sam bio sa njime najbolje. Kako smo smešni! Ja i on se vrtimo gore dole. Ja sad ću da gubijem. Sad ću da ubijem Nedina Gamina. Da me ne vidi, još ću da gubijem. Aj, vidi me! Ja ubi Nedin Gamina za malo. Nisi. Ali za malo, jes ti reče. Nedin Gaming. Za malo ga pogodi. Ja gubi. Kako A ja ranio njega sam ga? rani. Znaš, zato trebaš na maksimalno da ga ubiješ. Na maksimalno. Ubi ga. Kako sam srećan. Jedva ubijem ovog luperdu. Nedin Gamin. Sad ću da poljetim gore. Evo ga. Amo, sam skočiš i uđeš u plavu stranu. Znaš kako poljetiš? Do neba. Hajde, to radi. 3. Zajedno. 3, 4, sad. Ovako, gledaj da ti pokažem. 3, 4, sad. I ja poljete. Znači, razumiješ. 3, 4, sad. Nedin Gaming me pogodio. Ja njega. Mene Nedin Gaming rano. Nedine, Jesse, pedine, redine, šetine, pako me pogodi, a nije me jako. Kad izađemo igramo Skywars. Amo, oni su pobedili. Ne, oni vode. Ubi ga, srce mi bagovano, srce ti bagovano, Znaš kako sam ga pogodio? Znaš gdje je bio? Na kulu je bio. Evo, ja sam ovdje bio, a on tamo u tu kulu ja ga pogodio. Jeste, Znaš vidjet kako ćeš sam ti u ja videu. jednog čoveka. A da vidjet ćeš ti na videu kako sam ga dobro pogodio. Znaš kako sam, vidiš ti na moj video, ja ga pogodi ko iz guzice. Aj, opet ga pogodi, a nije na kulu bio. Ali dobro, znaš kako su lake se gađu. Turvar se najlakši. Jer da, lako se gađu strele jer uvek se ja pogodim. Man, ovaj creeper koristi naš zid. Ova glupi. Gdje je naš zid? Ubio ovo creeperka glupog. Koristi naš zid, jel? Gdje bi napravili zid? Nemamo mi zida. Da bi štine pizdave. Evo vame Nedina. Za malo ga pogodi za to što se spustio dole. Budale, jedne koriste naš zid. I ova Nedin Gaming, ja ću da vam uzmem zid, ja sam piša. Ja su pravu si. Sad ću da poletim. Poleti! Aman! Poleti! Pogodi Nedin Gaming. Aha, ja vidim, proširi se crvena strana. Samo mi smeta ova da bi poleteo. Evo ovdje mogu. Mislim da znam! Ej, debilčine su ova zid zatrpali. Sram da vas bude i vaša pizda materina. Ko? Sad ću ja da ti pomognem. Gledaj ovog slajma. Ma kako mi nervirava slajm što mi ukrao skin kojim sam napravio. Znaš da sam ja ovaj skin napravio? Lažeš. A da nisam ga Au, snimao. pogodi Nedin Gaminga. Znaš kako lak da se pravi slajm šareni? To je Rainbow slime.
Skak! Manvane Dinga mi koristi naš zid. Pišemo. I ništa, 9-8 oni pobedili. 90. 4, 3, 2, pobjeda njihova. I ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, Nećemo